kubera ikibazo cya cano kimaze iminsi kivugwa, leta yemeje kuzana umurama wa cano ku buryo bazazina zakavamo ingemwe nyinshi za cano. Hagomba kubaho gahunda ya gira cano munyarwanda nk'uko habayeho gahunda ya gira inka munyarwanda. Amabwiriza akurikira agomba kubahirizwa guhera iki gihe kugeza igihe muzamenyeshwa. Umukobwa washingiwe mu birongoranwa agomba kuba harimo cano. Kujya kwivuza kwa muganga ni ukugaragaza cano. Gushingirwa mu murenge ni ukugaragaza cano byibuze imaze umwaka ikora. Igikorwa cyo guhana subscribe ndetse na like na share na view kirakomeje. Ani subscribe na ani like birabujijwe. Comment zangiza cyangwa zisekereza zirabujijwe kubera iki kugeza igihe kitazwi. Danizo Official Urukuta TV. Kwa muganga barebe kugifite ubwo. Ndashaka kuguporeza gikoma we, ndashaka kuguporeza kuko mazi igihe nakubona muri geto yanjye ngira ngo nkuporeze gikoma, nagusaba ngo uhore kugira ngo mbashe kukunywa kuko ndashaka kuguporeza. Sina ningerutse papa wanjye agerukaga mbere ya korona. None reka tukinyinyi tukinyinyi we mushemo metero sha shamo metero mutazashamo ibintu metero shemo ase nkuyu nabaretse shamo metero ejya nyuma mutazikanga mwashize mu birometero shamo cyane kirasuzugura. Oh no, kimeze nk'igishumba akosha uba muzima wowe. Amaboko hejuru uzamura amaboko hejuru mwese hejuru akosha kugitumva wowe. No. Isuku ni cyambere ni kintu cyambere. Murabyumva neza mano hasi amaboko. Akosha wakana gapfuka mu wambaye. Nosabona nambaye gake. Tani zona afike muzana. Akona gapfuka wambaye wowe. Nani urabona ari iki? Agapfuka mu gakoze mu bipapuro. Akona agapfuka kanagapfuka mu mwanya akuwambaye we karihe. Akuwambaye karihe. None wowe umeze nka babantu rero usanga acuruza bote ariko afite imyaka. Wowe wamba agapfuka. Ugasanga uwo muntu acuruza udukingirizo kandi yaranduye. Wakwambaye karihe. Ariko zondi we. Weho kagapfuka wambaye uri kurinda imibu mu munwa. Cyangwa ni coronavirus. Tunyetsekeye dumasa. Mwese mwese karukangiye kubirukana. Akosha uzondi we. Wowe. Akanyana gapfuka namba. Ndabirukanye. Kandi none utitanga basange mu ishuri. Birukanga. Bayobozi. Yoganye uko rugamba. Bayobozi. Iminota 5 basange mu ishuri. Mwabyumvise? Sesha igenda babwira ngo mutere ntebe hanze mukazitanga muzica no kumva bakarizi musohoke twigire hanze karasirana so no. Kuva mbere kugeza na n'ubu uracyari agasazi kweri. Good morning everybody. Nga. Ayo go.
mu gihe cya coronavirus byari bimeze bite ko mbona ubusazi bwiyongereye mwabaye inyoni muriye nka bwisande byagenze bite Now we are going to continue to study literature. No. Now we are going to explain what they write. Ai, koko. Agiye gutya. Babitugenda gaswingira. Abitugenda gaswingingira. Ninde bihanaguye? Ni umunyeshuri. Ninde? Umunyeshuri. Ninde bihanaguye? Ni umunyeshuri wambaye agapfukamunwa. Ni wowe? Ni umunyeshuri. Ninde? Haguruka umumbwire. Haguruka umbwire umuntu uhanaguye ibyo nari ndangije kwandika. Ese tice. Iri nzira kiwaki ni iki? Urabona ngatire twese mu ntoki. None mwese mushaka guhana. Do singimwe navugaga. Nga. Do rero nza. Mwese munyereka mu biganza turebe umuntu waba wahanaguye ibyo nari ndangije kwandika. Ni umunyeshuri. Ninde mwese amaboko imbere. Umunyeshuri. Asetice koko ubu uri kubona tudasa neza. Do. Singizi. Ni teacher. Hai. Ni teacher. Niwe wabihanaguriye. Ata ni teacher. Ese ubundi teacher uri kwandika ibintu ukanabihanagura utari watangira kutwigisha. Ntabwo nabisobanuye. Mushaka kumbwira yuko rero nta muntu uhanaguye ibintu nari ndangije kwandika. Uri kubyandika Wabihanga wowe bwatonda ubwonko bumanuruje. Ndetse n'izindi zitandukanye. Munteye umujinya. Ubu ngubu ngiye guhita mbaye interrogation generale. Hai. Oh, no. Oh, no. Interrogación general. Niko se sha andika interrogation generale wewe wabona ngiye kongera ngo mbajo. Niko muri coronavirus niko byagenze ko ababyeyi babari. Maze tuzira muri staff nzane master ni uri buze kubisobanurira. Ntabwo bishoboka. Ngenza njya nandika ibintu nurangiza wongeraho ibindi.
urabona igenge ndagaswingi birashaka kunda buri muri nta muntu wamenyera rimwe kabiri gatatu kane ukamenyera gatanu ariko ubwa gatandatu je noneho ngiye guhita cyandikaho nkirangize ngiye guhita mbere kukuntu wafata kabiri ugakoramo ishusho iyi si kabiri se Oh, no. Ijya icyo ni igihe. Niwe mwana nakubwiraga wanani. Nubana nilanye sha, nubana nye. Ugize ngo iki? Ndi umwana wuba. Direct nasuzugura rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Ariko ntabwo nasuzugura gatandatu. Tukama. No. Yanani, yahereye karahana buri gihe. Yanani. Nabikoze. Yanani. Ujya utanja kunanira nakono kandi. Yanani. Asunute. Ngiye kukwirukana. Uzazana ababyeyi. Adamushikungwa babyumva. Kanze tugende. Ngo ababyeyi batatu badahuje ibitsi. Ngiye kugenda nzane mama, nzane na papa. Nzane na nyoko wawe gukora icyo kinyabibiri.